Badwam TV Badwam so enti wote saa ani we ni nnwom de kama yi a na wani tia say Dr. Time da so aye krado enne oni e ba bedi nkomo nsam ne de na mark de aye nnwom de amano no nso obetena ha se ya osa do musiko ekeka biemo ema wote enti say yare nko ade a ukọ Medimafo Herbal Hospital at the time beto yare so dog no pay yam wache. Yeah, and na bibia aboko de bibia aboko why fe papa gold na blanket dog that I say yeah. And then what be mayira ne buakwa de ya nipa na bochenkuo wo ho na Easter na mu anso ne yewura no papa mo ne anwani TV ne die e be checha ma wo mo tam da so magana ye de tam da so amawiase ye de ayalesa aba achede aba ye breso eyese brunity history eye enkai sem ema wona wo ho emre yi a yetiase if you say the ACC no ebro adwene ntiase so anano dwoda uma bi free takwa na uma ne kana asem na osu na enkamenya bi kura nkamesu bi aboa no owo 76 years na onya 70 pepepe na yale kan no to dem da bia me kam se nipa maako pe bi se wo na obi a wo hwe yen wo te ye bia wo kra de wo yale ye ani na wate Dr. Tam da so nka na wo ba na nyame adum to wo ba benya yale sa enti wo de obi a ye kasa yale ye ya onti ase ba obi a wa yare a che enim se yale ya na wo yale a wo be chance na wonya bia abakwa kwenya wa yale sa emfiensie ni wo se ne ma de na echini afekwa de akwakọ wi asere se ne mantamufo ne kromfo nyina sa ne bakora akwaka asem a mo maame mo maame nipa bonini no na ketua na wanya wo se asema ke se da obia no kromu nyina wo maame nipa bonini na ketua na wanya oda ho na osu ono so ho boni a waya wanya ho aketua na men chadia obi kire na Dr. Tam da so oba na no dwala ye 2 weeks pepepa wo no ankasa etimia sole ananti a onkura pomampo na ma mi di adanse e kire se ewiase ya lebet mama ya kan ni be braide afa wo ho ka driver ni bia no wo ebu akwa no wo ketia atonsu station a omo so opeduabo na wo yale kidney na nafu hunu ye na drivers wo nyina nim se edua na yedai enya no odadem omo twani wontudu station jano se yesi abuboni na yedai ewuo na driver ba ko na wonim dada na wo be fa no ba nemi hospital wo abu akwa agogo what's it did 2 weeks or number be no one friends baby o nam bia wonya na wo mra no wonim de asie o duru station wa na driver fo nyina so ano adan ya ono na nim baby pa af na driver ni no na o mka say wa ba adwuma watuka ya okọ enmunyam kanyankopon they make me say nipa bia na obetime fo ni pem me to we me de me firi me pem nya de me ye gise osoro nyankopon de firi soro ama me yansa na eniema nyina eda di pefe kire se ayare sa to me nyina firi awurade ho na eba na wode ya ayare sa to me nso asha Dr. Tam da so ensa last week na ma bi catch me so on dey kidney liver no de ba Medimafo na wonya ayare sa na ne kurom ofiri takura de ena ne family member onana wayale ache anum sa de o maye mfa no mra na obenya yar santo so obla mo de baba duru akra no na duza baby aduru na ano odin enti on person asan baba to me so enti no o se de ye mfa no nkoto fie na me nko doctor no honkonko gi aduru mre no o se bro mo de doctor no etu papa no to fie o mo ba Medimafo ba gi aduru no na anidaso nyina asa
ndom beje drum man no binum anopa no ye say omo ba kuruma be pen niema because obi o ya bi e chense eninam ni we juto mo be pe eniema be tin dia ye aduane amma papa na die omo furi krombe duru ye no ene munyam kan yankopon na papa no asole wo washroom aya o pisti wow de metumi aka nyina ne se da bia me kamese se obia nka no kra me ye no kra di ni ma ewurade anya nipa baako me se ye fo se obia nka no kra me betumi ka kire me ho se me ye no kra di ni me ntwa nkontompo nkire obia me tabet no ha be kan sembi se me meti hai me se me ye bibiduro me frese obi papa mfa ne pressure mra obi papa mfa ne diabetes mra na se me papa na me mama bi yale pressure diabetes dem ka kenza onfa nkwa aban yale sabia me yen kontomponi last week mo hona me wife friend me daddy many asemi huna de many ye me ya nam oh meba me nam enche mesima about daddy men to me na za de ko hospital ho na ko je enuro Jese me free krakodu kumasa no. Odedi edra me eye papa jese me numa dro be don hwere ba ko no. Mani na ye me ya epurunsu a na asa ya sa anwa guso no. Ne nyina ekọ. Nam so we na jese me ye no kure dini. Me kan kire no wife so onfa na ne no enko eye clinic. There be ebi nsida. Me se me gina pintin ma ewura de se. Medimafo Herbal Hospital no. Entina da bia obi obako bia nya yaresa no mede no kuredie na eye madwuma mede no kuredie na wo Medimafo Herbal Hospital ho de ye kan radio so no TV so on oba ubehu no more than that because ye unnim hwe kura anapa na wokwa bisa yarefo na tete won se me ma hada mo na bia maba hada na wo ba ha etesen na tie de wo beten se me ba na me kura poma ena manfa poma amba me ba na mani nhuna de ena me na me nante baaye me ba na me yale stroke ena me ena stroke no ekọ se obi gina ho di adanse kasa na me yale stroke a onjenne wa hu me bi di adanse anti efua na o kan se eduru ba bi kro no na ma awo wo mo empese ye bedware no na wakana ko nipa no se on pese be dwale na wo buza wo edi de wakan eye no kura na because nipa o gina wa wo di adanse se me ma empo epo me se ye nyale me na hwa ho odi gina ho e kasa wan hwa obaji akinye da bia me ka kire o ya defo bia se on kana koma nto ne yem ye bresu de me kasa awurade sane ababe o my God yale de sawu ye nipa wotia se wudidi wonnom opa atwomu tande betran nye pe ye be yale obi oye tinje enye kise ubeduru me fie me dining table so a de obehu ye Medimafo Herbal Hospital eduru efri se anopa me numbi awia me numbi anwumre me numbi se mapom nye me yi a me numbi eno na me disa me ho yale Ghana apa yenkasa doctor bi say Medimafo yare beda ho. Wo hwehwe sa records bi e wunya bi wo my Ghana mu. Ana me nkosa no ho yare nso wa abrochire. Da bi me ka me se empayfo kasa bi say osafo nsa ne ho no. Sa asem no omunyim firi ho. Osafo osa ne ho. Ekwen osafo osa ne ho yare eni se enuro na ye no se me ko Medimafo Herbal Hospital me yare na me ko ho a me duru ho a me tua te se de abontiso ni aba okay enti me ye ne bibia te se de sa unso ye abontiso se me nkonko yi se eduro we me na me yentimi me no ma de e ba sa wunya yale sa bibia be ye bi etua enti me ma me wo ba no wo ko hospital ho a me yi sika ma ne je wo ye labo tua do be ye bi etua me yire wo ye bibia wo ye bibia etua me ma wo ye bibia etua enti sa na tete no na osafo no omonom wo maduro free
on tuaka and then yes osafo ensa na ho yare no na ayaresa bama o my Ghana na me ka kire oyalefo bi ohemi anope se ene ne bra edin kan ya wo hemi ama woni nyina ho nsepon Dr. Tam that's the nation's doctor and ekasa anope wo Adom TV me kasa wie ya me kwakotena se wo pokuya se mayira yes ene ampaye ebedwa wo pokuya se mayira if we say ebubuafo ba benante na anifrafo esna panie e wo pokuya se mayira da bia me ka kire me ho se oyarefo enti na wo betime de wo yare aba ebia woni wunia mo nyina dis yare kwa na ha wo mo ba wo bia wo ne time mo amede be ma no time no nyame dio na mahwe woni maka se finance na nanza ho beto wo ebra yarefo betena manim pe 2 million coupon dia se me na akasa kire me se papa we fa na wo tweto na yale so finance to so finance to so fa don hwere ba akoto so san etie o Medimafo Herbal Hospital me kwakotena se ede ebre time ato yarefo yale so if we say that we come say wo hemi se wonje wo hunje se Nyankopon na bo wo dia fine is ba wo getum se Nyankopon ne bo ni padua no na de wo ye ka bia ka asaya wo na ye dia wo yale na ye declare wo no wo live na ye se asai no wo kidi na ye se enye yie no wo na achia no wo ni na enhuna de no Hizaki no ye Nyankopon akwa to set time that so and wo man to me catch say on kasa ema enumpa akukwa numpa mojanim widi enura ho akese akukwa enfie bebre na Hizaki kasa ema mojabem widi bedura ho enso bemu na wotimi sore kasa dia anope time that so kasa say Nyankopon akwa ebi okra de ende widi etua ho dada eye sinto na ede aba anope mi gine ewrade asam so wo de wonni hwe me se bra beso me hwe nansa beso me hwe there was ampa Nyankopon de to me as a Dr. Tam da sonsa na wo ba do hospital ho kula no enkrofo di adanse me frifie ba na entisi me be wura ha doctor me nko na nim on share me ba mitimi hu say yale ne entise na me ba no yes e ho ye Medimafo Herbal Hospital enti ho duru a eye awurade bedia ma wona eheda beda ho no eyale bia chen robo ho se ena nwumre wa ba beda ho no so mo ka dansie enema omo hunu e wo hospital ho akere wo a ebe che won se me ka so di fo ba be free takora de ba obeduru ho anopa be 5 wo so ye kom no wote ho na de hu ye se ayarefo a eba no abofo miensa na ba akukura nsuo wo to pete yale ni so a o se jewa yale sa enti Medimafo Herbal Hospital wa de Didi wo die woda fam die yesie no sa tumi no so Nyankopon fan share me sa okay umui dog yamra you know so Easter so yes Easter and say ebe koso Easter Easter 11th November okay Dr. Tam da so and ye becha Easter achede no okay November 11th April no 11th April because e bia kwa say November so be san che bibi okay afibia me yenum prince sir Easter sir na my yenum birthday na my yenum December but Easter the eba so 11th April okay next month April sir me pacho April then a Thursday okay first 7th ebeduru hospital ye becha wo TV eno ye Mayira na ase Kumase Mayira ni week na ye Kumase until 11th April ni ye Mayira 11th April ni ye Mayira die okay me pacho enipa 7th ebedi kan anopa no mo amu no da se bebro ho a omudi kan kora beda ho
enti wo pe TV ne bi o akite bi a 11 na no pa na wo ba no kure wo na me ka to say wo be do 11 na no pa na wo nya bi because of some ebi kura be sa 3 days serious o ebi be sa 3 days enti de wo pe so wo nya bi a wo de anya hwe kura no wo ye the 2 days ana 1 day kura bi a wo betimi anya bi ana no 70 nipa 70 na ekwa ma wo first 70 na ebi be tete and say obi owo card dada that day na wo ba beje card e wo nya TV ni bi okay and wo benya mo okay this I the makan chiro say time that so basmati rice no and na meche okay enti eno so no ne bo no e wo soro kakra because 5 kg near 150 cedis. 5 kg no. 150 cedis. Okay. Now obi a wadi obi a wadi time that so basmati rice ni bi da no. One sha wudi wi a unkodi mu fufuru bi akida. Ebi wo card ma. Ebi ni card mu hospital bontenes yemeba metra na Medimafo Herbal. Enye basmati ye mpesa meka ho asem bebre. Wo mo munim di omunim dada. Because enone rice ya ewo wiase a se wudi na anajo time bia eni wo ha obi o diabetes di titiriw me ko fa sa me de bre ma yalefo diabetes pressure any stroke fo no and they wudi ahode ye dey ewom edi bi na meche on the 11th April no eno de no and the meche and the nipa obi obaba ho dad ni bia obenya bi yet ani bi na meche na enu firi ho a me birthday na ye September na wanka kumase de no be koso na otwe and omo enim dada se me ye na otwe na maye kumase and then the omo he me bia enim dada and na me birthday de na meka se no meche TV 70 21st September meche TV 70 meche 70 year that very day no meche car baako waka ye hwanie meche car baako me pacho edun so no enie ensaye waka no ho say from 1st June but enuro na monum no Medimafo Herbal Hospital no bottle no boaboa no wo de mako 10 bia ba obenya coupon baako what about 10? Eba, you know coupon back. Enti 21st September ni do na wa o coupon adults one. What na me de ka no ma wo. We dey yan ko tu ho bank wan bibia. Wo coupon na je say wona that day wona afi ni wan maduro dodo. Oh, I see. Na me de ka na ye de ama. Nyamishra what? Enti ni nyina so ebetuma nya bia ge say wa ba Medimafo Herbal Hospital o card. E wo ho. Eti free sabre ya en say ya egugo ma o yare fo. Card ni hu nya Medimafo card no. Hu hia che card bia wo my Ghana because card bia ni organ ha obetimi afakora de akobesa me de kwaje gare ni adua emre na so me da se dog papa but me kwakotena se enti obi anhia me wo pokua sama yeah ti doctor number na what screen na se no 0500727215 0500727215 and 024544 9392 yeah and the number was screen as say Fred doctor say see wo sa ho yare na so nya chede de nya no ba bia this is Medimafo Herbal Hospital dog get us say na St Andrew Senior High School so admission about time actually ne bench Mr. Ofanako ye wo board ne o dey so ho ntim fa ho ne ba bia wo hwe me free person o dey oba no ko St Andrews Omoye courses ni nyina be from Form 1 to Form 3 admission course of St Andrews was 0244 696911 0244 696911 now in St Andrews for Enkasa Franco Trading Enterprise phones papa fie ne ho open Nokia Samsung iPhone smart TVs ubenya bi tabletop fridges Franco air conditions and so ho CCTV cameras and so ewo ho. Franco was 0246 422338. Yede omo se papa me kwa kwasinsia ya krado asemidi kan eba. Bidi de afia amankwa tamaklo. Sa de patche ne nkwa hoden ho a. Ebe se hia.